Karbi Anglong Sport Association pen Difu Kasa Stadium along Kapatua bang phu bang phe tumban COVID vaccine oversight kibi. Difu TB Control Center along Health Communication aputhak rung sai kipi. Kardom pini Karbi prime time along pen leader sing join diket herpi non birtang ton pen archoik tha. Kapathu bang phu bang phe tum phere mimi COVID-19 pen kaching rai thek je phanpura Difu Kasa Stadium along COVID-19 vaccination drive pai sir ke pani pen pangcheng ponlo. Karbi Anglong Sport Association lapen Greater Difu Sport Association lapen District Health Society atum chirap chitodunsi Difu Kasa Stadium along pai sir cap arni pen paninia parman COVID vaccination special drive pangcheng pontanglo. Pai sir cap lapen pai cap panini kido COVID vaccination along bang paruhinia tumapan vaccine PG pusi kasa kongchun bang pangkaj tenon pen pachini. Halapu Don Bosco Model Vaccination Center along the COVID ki cheng silapen aduntu arut mate first dose lapen second dose vaccine ningkan trainer cap arta pen arta kyong atum phan vaccine piponlo. Karbi Anglong District Health Society National TB Elimination Program pen pai sir ke pani mithangasai hemlong Health Communication aputhak virtual state level media workshop pado. Assam Talavera District along Pachiton Dunsi pai sir cap arni Karbi Anglong District Health Society NTEP pen a Difu virtual state level media workshop padudun. Health Communication aputhak ke pado akrungsai mate workshop along Difu rong sopi along kido pinang an pherangke tumche tongdun. Krungsai along surihini lain koira phon ningkan TB phan power nang popo lam jasimet kachingwai klong paledam. District TB Control Center asaipu Dr. Diuri pen TB ke power along Karbi Anglong apherangke tumta birta ke tok penang chirap du nangji pusi alang li birta ke ap hamphang aphan kirap ke hangalam pachetak pon. আজি আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ যিটো মিডিয়া ৱৰ্কশ্বপ তাত আপোনালোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আমি ইনভাইট কৰিছিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে আহি পিনে আজি এই ৱৰ্কশ্বপত পাৰ্টিচিপেট কৰি পিনে আমাক মানে নথৈ সুখী কৰিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে টিবি আপোনাৰ মানে টিবি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক তাত মানে যিখিনি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰা সহায় সহযোগ লাগে আপোনালোকে সেইবিলাক আগবঢ়াই থাকিব। BJP Yuwa Morcha Socheng Mandal Committee Chingrup Pet Pen Pini Me Thangasai Hemlong Hini Yang Deng Executive Amai Kepe Upon Berta Perangki Hundor Kropen Bertang Pale. Joycing Kro Maipu Yuwa Morcha Socheng Mandal Committee lapen Fishery Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council penajok ada porphai kresir cap apor malom song alama pangjar pensi jaimek pangcheng pon. Laso pi maing ni pon pitsi song ang bong ke claim ke dam nang jialam ke chitan ke chimum padopon. Mataram Vande Mataram Sujala Sufala Malaya Sitaram Inayaka Jaya Bharat Bhaigya Vidata Punjab Sindhu. My along border board chairman Richardson Hanse, BJP Yuwa Morcha West Karbi Anglong District Maipu Pritom Rongpi, BJP Socheng Monul Maipu Roman Pator, Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Sing Rongpar, Probhari Sampri Ronghangpi, Pendanglok Ongdung Socheng Constituency Arlo Yuwa Morcha Klembangpu, Bangpia Tumjitongdun. My long Kibang Jilang Arni Socheng Constituency Arlo BJP A Party, Anso Se Jakong Perang to take Japan, BD0 Chepachoy, Ponsi Mai Pajutpon. Socheng Mondol Yuwa Morcha second executive meeting do pon lo na pendak ongdung akit dak chitong rapet asong long akit thian partame dak elected commissioner satum an partame dak lang litum long ka cherabdun adu beta chitong pet thak thak lo la si meeting nil tum ka chi BJP ke claim ka dama puthak dak chingwai chingsai ponsi ke wangya por an sitame dak nil tum Socheng along Jat apor sitame misen pen
program doan ta kapicun ponan patame kiwang ye election hutstame ing samjin pen BJP ongdung avut ke kelong ponang ye phansi dak chingwai papithir pono na penon apor isialam suluk sodak apson namano aduya hoyalam stame la pen sorkar atum kedam tang chiklu joni angbong achievement state government pen central government achievement mokhas taminil tum dak than chipere pono la si non a sorkar ahuda bangke udam lute aprang prang pen ke jasemet pet ke kaching thora war sai ke non si ongpon palu pusinil tum ke jongpon non malam so porphan berta mong ton ponsina nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignon. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along Humri Iktame. Nanglitum check lapin bulukapen kasilam pon chegang hoy palinga mukha he hoy ingni glong loma longlilang plutangte birta kimido Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka Malong Nanglitum Apor Panahok Hipin Pen Humri Ignon Ladak Nanglitum Check Pen Kasilam Pon Sofa Set Paling Hoton Dining Chair Rocking Chair Lapin Mirror Tap Hai Hui Long Ponikji Lasi Humri Ignon Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka Lanso Se Kachini Jiaphan Chingri Biarong Dongkamuka Mate Laber Kipia number Long Humri Ignon Dihinamo Piputat Birta Lamang Tulo. Difu Rong Supi Ward Lakha Crazy Pen Chikoinot Difu Medical College and Hospital Adung Langmili Chechar Langsu Kachiling at work Hinu Par Pekajok Radatum Kidam Kivang Kisung Kachichakna. Difu Langmili Chechar Langso Langmili LP School Lurup Langso LP School Lapen Sangti Langso Lumta LP School Kachilenga Tora ke hinu thektiklo sitami Kasilam Jiaphan Sorkar pen saiki dengpon ave Piningkanan ke ningkanen koita kisu thuthelo ponta Pinianianta Mesen Kachilenga Tora amasi theklongle Skula sumar kidam kibang lo han kachujor lapen kisu uni dera horason ke Tora amatsi akeli ke hinu thupikapot sungpikan lo pusi anibang Kachilenga ra tum ningri ringti Difurong supi yang kang pen ke 2 kilometer hini ke thom la pen medical college pen kilometer sivelo la sotowar la ke 1 number tara langso ward number 11 la pen chichar langso ward number 11 la pen chenglok langmili yang kang rong krisel ke rong koido la pen pangrum pete rong ko ra posu se la sotowar dilum langmiri arat la pen chichar langso tara langso kado vera sami tu mesen to warnonanta chilenglong lelang MLA kilik aprang kilik kerek vote kerek hut hai tulemong hens tami niji kang la sotowar puthot mesen men tujipu alang lisame lamchak chipi kang la sinon ke mesen men to warang ko kasimar tuji mes chuning rilo la pen non prabjin men semar mi bateni lutum karbilo charle song hen pen sodak mate ing tangkring pen kachisong ang deng jip sindong wai tak pen bachinilo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kithekiding Karbi Anglong Autonomous Council CEN Tuliram Ronghang Lapen Lumbajong MC Mati Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Tironatum Chilangdun Pen Towar Kasilam Jiaphan Radatum Pen Kachuningri Pado Pini Karbi Prime Time Kila Pon Sakang Ton Paiglo Do Me Thak Me Krorang Tu